Iyang o kasililia. Raketo Patanan Believe Supplementary Program and KPSE. Bagin kauna batas ang ni option speaker and pinin ko kusunet kaysa kan Wayne Ponpe. Met point kin sa garego way out ben ren paitan tatong kan and palian kauta kusunet and Wayne Ponpe. Riamon bay when out ben program which 8 ngal sakratan gi kuni pan kuburan kala barak so kon Ponpe yu. Wala pan kuburan nan kan ko on gilikant nanalek nan kani ko on gilang-langan way balikan koros. Paun ke kabna karyaw sa kubong labalabo yang amusaon kubong kan speaker o tawagan koros and pinin ko kusunat kay sa ganwain doon bay kaunan way kan o slaban umotso kan o itungal wow toror ong ton doon bay yun siya 9 salmatay program and kabesen weekwood tailban katin mama ang ibene autaban buhitan tatong kan and siya ko santik kapapak and legislature kaysak ab melen ong narana kan and kalimisak tuwaw kawanaisak o biliran poita chikan. Speaker di arang Rouse and T. Lambert pacawan rachangataw ilamalam kapapak ong nakalimaysak tuwawan ran nakulakaisak palimensang o murin lolo likuran maran walyabekan wala dancer nalagan and ran kasilisak isu kasilisak walo kasilisak tuwaw legislature apto lang pan kasandikan and ran waleta standing come to report A6 silu standing come the report pugat siya may ang age kayo standing come the report number yapki labanyal reisa kayo makaptalang sang kamdian BWTC na Senator Erlyn Movic patawan niya chairman o itanaw daban men kapese sang kabinan ng bebo kapaisak tuwa labanyal reisa na pitititan Mr. Quincy Lawrence and yang Chawada PPA Board of Directors Legislature Aleta Report Standing on the report number yapki evlebanyal reisa kayo bil kaptalong sang kamdian BWTC pan kaway den chairperson Movic o itanaw daban men kapese sang kabina ng beb kuwali sa kwalo lebanyal reisa kayo mepit itita sa palan Mr. Trevane Isiel ong Board of Directors and BUC Legislature Letter Report Standing on the report number yapki evlebanyal reisa kayo bil kaptalong sang kamdian BWTC o itanaw daban men kapese sang kabinan ng bepoli sa kwalo labanyal reisa kayo mepititan kabina ong Miss India MS ong Board of Directors and BUC Legislature Pilaleda Report Standing on the report number yapkislu labanyal reisa kayo pilkaptalong sang kamdian BWTC mepilitanaw daban men kapese sang kabinay poli sa kwalo reisa kayo Mepititan Mr. William Auli on Board of Directors and BUC Legislature Bill Atap the Aleta Report Standing on the report number yapkipayo labanyal reisa kayo Bill Kaptalong sang kamdian BWTC o itanaw daban men kapese sang kabina Ebgoli sa kwalo reisa kayo mepititan kabina Sister Christina Elias on Board of Directors and BUC Legislature Aleta Report Standing on the report number Riapulimaw labanyal reisa kayo bil kaptalong sang kamdian BWTC o itanaw daban men kapese sang kabinay poli sa kwalo labanyal reisa kayo mepititan kabina Mr. Cardinal Edgar ong bukan sa weda Board of Directors and BUC Legislature Bilaleta Report Standing on the report number Riapuno labanyal reisa kayo kaptalong sang kamdian BWTC Pilitanaw daman men kapese sang kabina epkoli sa kwalo reisa kayo mepititan Mr. Joseph Felix Jr. ong pukanyang Choweda Board of Directors and Ponpe Utilities Corporation the BUC Legislature Pitola o Atap the Aleta Report Standing on the report number Riopki Sulabanyal reisa kayo kaptalang sang kamdian BWTC Pilitanaw daman men kapese sang kabina ng epkoli sa kwalo reisa kayo Pilitan, ititan Mr. Eric Paul ong pukanyang Choweda Board of Directors and BUC Legislature Pilatap Aleta Report Standing on the report number of kuwalo labanyal reisa kayo kaptalong sang kamdian Moni na Senator Salter Loyola Pachonia Chairman o itan kamutan kusunet ebusli sa kwano reisak o kamutawat siya makaptalong sang obsan kabina o toke iran wagdagla kay ong na
en ka kuyawi yung patseden paran tatak riya kutrei sakeu kamti ka melele meiran muktakla pokat socha nanate o tawlaw ka wait kamutan kusunnet ebusli sa kwan na ulabnial riya sakeu en gak file o yemech mawiyawi legislature atap report riya gwal ulabnial riya sakeu o tawlaw file kamutan kusunnet ebusli sa kwan na ulabnial riya sak Standing on the board number Yabutua Olivia Reisa Keu Kapalang Sangam Den Rosan Mao, Senator Sultan Chinet, Patagonia Chairman. O Idan Legislature Resolution when Isa Kriya Olivia Reisa Keu. Met Maban Po Sayran Kapang Lab na Bon Pay Legislature Changolenki, Ong Government and Wayna America Obil Palikan Koros Mayanger Sawaseta, Epuelton Dogan Slasil, and Gabin Salet COVID-19, Milalatonger Wayna Vesem, O Chapier Wiaweo Aramasakan. Legislature aleda report piltawlaw aleda takamanalal LRE wanisa kriya lebanyal reisa keu standing on the board number of geisa lebanyal reisa keu bil kaptalong sangkam dian Rosan Mao oitan legislature resolution wanisa keu lebanyal reisa keu met maban po sa iran kabang lap me legislature in Wayne Pone Bay chingolen ang Congress in Wayne America po ikisawasan Medicaid the health insurance mubranger Lange ang ride men evesem kan makukusan nan Wayne America. Standing on the board number Riyap Keisa Keu Lebanial Riesa Keu Ultieu Kaptalang Sangkam Dien Saab Senator Atilino Itmon Pachonia Chairman O Itan Kamutan Kusunet Abgulimesa Keu Lebanial Riesak Met Meban Ugadala Chapter Wali on Title Paisa Kriya on Salmachayad Bukan Kusunatakan O Maitata Uyautan O Tautan Wasa Arupan and Wayne Matalinim. Legislature letter report o tawlaw kamanala kang matawat ong niwatawat kayo. Standing on the board number of case sa kriyaw lebanyal riyay sa kayo, pilkap talang sang kamtiyan sap. O itan kamutan kusunod ng bebuli may sa klimaw lebanyal riyay sa kayo ultiyew, mets baban kapatsayang ewa rajigitsikap, pan chapter 8 on title pa sa kriyawan Pone Bay Code, o pan may dataw tautan wasa, o bilwiyautan tao balayais nan Wayne Legislature letter report o kamanala kang matawat so nawatawat kayo. Kamagdin betchen kan makaptulang alal tao kapukola yemi ang agi kayo kaptulang sang Senator Floor Leader Macari Michael mepit pasen schoolio na wala o katkatra palamanal and po nalamaw nan Wayne Kichi. Pechepen kak Uyawi o kamagat sang sto sawat wasagaset kamagat alalta o kapkolang kamdian BWTC Kariyaw kaptalong sang Floor Leader Macari Michael po legislature ang kaptseka takapalen pil memienan ponoponen Pone Bay an sawat sang ni source and pil agana so HR kamagat alalta o kapkolang kamdian Rosan Mao o Public Works Kasilu kaptalong sang Senator Marvin Yamanguchi po legislature watch and kakchekata yakagan Pone Bay and bilkak sa wasay Israel men Pone Bay kan memimi maslikin Pone Bay ki token slasil kamukitalalta o kapkolang kamtiyan Rosan Mao kabayo kaptulong sang Senator Francisco Ioannis po oversight and kakuyawiyang of Sin Fisheries and Aquaculture ong nitatong kan buiyawi paliwatan sa watch kamukitalalta o kapkolang kamtiyan Resources and Development Kailimao kaptulong sang Senator Nelpet Perez po legislature ang kaptseka ta company yu mawiwiya alisup yu nan Wayne Matalinim o bileletar o lao ngalap kamukitalata o kapkolang kamtiyan chayan ko kawanaw bil kaptulong sang Senator Perez po obis enusus and Pone Bay ang kaptawong nan wiya pentatok and kawaliyaga po listing and so nusus kan po yan kakamawiya la turnout and so on suskan. Kamu kita lalta o kapkolang kamtiyan chayan ko. O kaisu kaptalang sang Senator Sonster Car, po legislature ang kapatsoy and patsek pentama kapuntalar dispensary and Wayno and kapchapta operate tatatok. Kamu kita lalta o kapkolang kamtiyan Rosan Mao. Speaker, the Honorable House and T. Lambert, Pilpachawan Rachangata, we are malam Nick Kames Clan Ran and Jimena Sandika Papa Watch. Iran kaunisak nukulagaisak palimensang an niapang masa isa kayo pare katriya isa kayo
Padre Dave Andrews, mebajawan uya lawlawan ruchangata. Murin luguran marin uliabe kaneka salitar quorum, Speaker of Taula, Olukay ang Gabanayan Wayne Pohnpey nan supplemented chungol report on way mon legislature ninduan ilak teruwasan pasan and kusunad and Wayne Pohnpey. Kachin moli iti molar o trapuyi tatak kasampalan rano, wasalabalab isipaw nan margen Wayne Matulanim, wasalabalab tokasa nan margen Wayne Pingilap, isunanan ken kanan Wayne Matulanim, sunahan kanan Wayne Sonu, sunahan kanan Wayne Son Sokes, o sunahan kanan Wayne Net. Legislature komal dilabanan so muran and kabanae chungol report, Prem tialang nan session o kamanalay tita kan memir nan kalendaran game saklan ran, o yet iraili tita kan opoitan suskan. Kayo, Mr. Quincy Lawrence, itita ang BBA Board of Directors, o aladir kamanaman na susay sa tuwaw A. Karyaw, Mr. Treveni Sil, itita Sapal, and Bosela Puko, nan PUC Board of Directors, aladir kamanaman na susay sa kisu A. Kasilu, Ms. Cynthia Emes, itita ang PUC Board of Directors, o aladir kamanaman na susay sa tuwaw A. Kapayo, Mr. Willie Auli, Rosa Kichi, ititang Board of Directors and BUC, aladir kamanaman na susay sa kuno A. Kalimao, Sister Christina Elias, ititang Board of Directors and Pohnpey Utilities Corporation, BUC, o aladir kamanaman na susay sa kualo A. Kawano, Mr. Cardinal Edgar, ititang Board of Directors and BUC, aladir kamanaman na susay sa A. Kaysu, Mr. Joseph Felix Jr., ititang Board of Directors and BUC, o aladir kamanaman na susay sa A. O kawalo, Mr. Eric Paul, ititang Board of Directors and BUC, o aladir kamanaman na susay sa tuwaw A. Nendun masansal nan Irai iti tabukat chorus aladir uchuchen momotunsak. Committee and chorus, the committee of the whole, the wong nan garang ben PTA, the budget and bar and the talk riyagat riyasak riyaw, chapta ni ed mas isak limaw bar riyagat riyasakew nukulok tuwaw parimensang. Kampan education, mekamo wakangan karang pukat. O yei meturen kabesen datang kan makako konengan san salong kupramail nan samatail wigan wrong watch. Program watch pilmentaula usakar misingki tabakamang kilon besangan program. Wanan so you me program watch sotre san salong kupramail met sang ni kabinsalet mail kachenyang program watch ni anso kan makin kasanti lawan so kalangan o kasilelia.